नायलांदो नै जोङो दा नैबे समाव लामायाव लोगो मोनदों मोनसे गारि ना नोंथांमोना नायदो माने माबायदि गारिया स्कुटारखौ माबायदि खालामदों बिराद मोजां नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना थ' आं नोंथांमोना देखायलांसै नैबे बरिया माने 35 किल'मिटार होगोन ना नायदो माने गारिखौ स्टार्ट होसिगोन बेयो दा माबायदि स्टार्ट होयो नायबानो जाबाय नै बरिया बेनो होमबाजाया माबायदि फानथाव बिदि माबायदिसो मा होनोमोनलाय माबायदि फानथाव बिदि बानायहोगासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होदो नै मा होनदों नैबे डाइनिं जिरायग्रा माग्रा बाहाय ah chào Lê nè kìa rồi udah ke लोगोफोर नै बानायगासिनो दं आरो बिराद खस्थ' अखा हानाय दिन माने जाया हाबल होखांबाय आरो ना लोगोफोर फैबाय एसे रानांगौनो खामानिया ओरै नै बानायगोन बेखौ नैबेहाय bedroom there.
नै एयारटेलनि सिम माने फैदों स' नै माबायदि जादों मानसिनि अबस्थाया नायलाय लोगोफोर Aray! Beso mani Airtel replace SIM mana fitting to Airtel office ni right so nahi manusia ni SIM nahi लगाbar actually SIM ta free মানে আপনি 300 টাকা রিচার্জ পাই যাবেন 300 টাকা দিব লাগিব হ্যাঁ এটি হয় কথা SIM করে পাবো ও বেশি না হয় কাস্টমার কি বেনিফিট পায় নাকি হয় কাস্টমারের পার ডে 1.5 জিবি করে ডাটা পাবো 300 টাকা রিচার্জ পাই যাবেন কি পাবো ঠিক হয়েছে কয় তারিখ থাকি এয়ারটেল এইচডি ভয়েস হ্যাঁ এয়ারটেল প্লাস যেটা হয় সাউন্ড হয় এইচডি হয় এয়ারটেল